mimpun takad iswang dat pelajaran iti nga amu padihom tumuku taka om misisa takad iswang dat sambayang. Kinaringan iswang kerajaan sorga miampay dahay iswang dat kebaktian diti gisambo asambulu pakinangahan dahay kain sadu iyahay mantadet pagompuang gorogon gisambot isisa ginaw dahay dat makinangaw diti beras-beras no. Tinasambayang dahay iswang ngaran di Tuhan Yesus. Amen. Iyati na pa nga tulun. Hingga ta kana pa nga haran na pati kamayan da tulun. Tulun ka. Ina pa hidit anam magi taon ko nga kumbalihay may panakaw bahungan da tulun. Uli karna da taluihay tulunam iho na ibabosat tanak anta kanidi asiriba gisambodan nga apa nakagayo kapi iho dihat mantamong gatulun. Ina pa'y dua tulun nga irino hit mo ino pa matiganda di pamoswani di nga abus-abusan palisun kita nundad kalunggoy-lunggoy nanday pamoswan nga ilan nandan man ukabay. Jadi doha na pa di dat ay tugas nga maghihumbat tiyanan dit kangham kapiyaham pon kadada inatila. Haran na pa kita tulunam iso na borosit agayo kuasa. Tulun kada pa nga tumias sa pahit idua tambalut. Jadi dadamot ko di dat ay pakadada mantamong kakato kaditiso nga agat kad salangan batuhot pinamon si bahungon. Lebih kurang ka sa simsita nga kinapal dapapan. Kok kita ko nga ngambay na inapay na kabulat nga isangan di bahungon. Tulun ka nga tias supay dua tulun. Iho na pa dito ano nakasampat minagido nga kukup ako na pa diriham. Kahit harapan ko na pa nga ay sino ka kita doho. Nga nakita ako. Pahiran na paisarita dim sambungan ta kakago. Berkuasa iber sa tulun ka. Sakir na po tasuh kang kudihom. Kanigi matu mininta nga uli karena ada tulun kahom. Pagyuriasay. Okay. Jadi insanan ta kanu po nga tulun. Okay. Uli karena dat iati na po nga tulun. Painsuay-suayat pinamonsoy, alumis kay latang suwang talun, nga ay haro nagi akan takandot, inapay kababayuhan tako nga kadang-kadang kat miagalit dan suwang talun. Dan suwang talun tay ka haray mamaray ta dupot, haro nagi mamaray ta tayam-tayam. Amitanan ta kay sumano. Miagal ko harohi mo'y omit dot ay tunihilat ang tambalog. Iho na po maharot piro-piro na ilan ko. Nga ako, hindi man pumbalo parangod mo na paningayam but iyo kayo to ang asampin na may omit nila tuni binatang. Ako nakatuni nga ikababayuhan nila sa wang talon nga nganto kay omitay da sumano. Nga kada no ngayo omitay tangaraat lah. Omitan ta kada hitong sonong. Ayla nagi dati dat iti na patulun nga wansay kinarahingan dit alumis. Alumis ta kanamantad. Alumis samanta katando usay na pa dim nunudit hinsam bat dusunay. Awakas pa nga awakas. Agaras no po nga akuat agaras awakas lah man pad awakas nabarasat iati na pa nga wansay di alumis nga kadang-kadang mati dat ara ati kuah ka akan padla tangan duando to o basit mingkodong ngalat kiray it mamaytung
Mintong na pandadit itondod it ang alalawa nga ay harohi it aratan dat ko kito. Ako nagidi na kay lati kusay nga ihon na po makoy aratan na ko kita kusay suway dat ahinsam. It yadit haroy kapurimanan dat iyo padadil lo ka nga tarimuan na pati tahak minamangon dat ay sanan ta kana pati nga alumis. Turos pamurasan dati nga pinatahak winonsoy mihagal lo kinorohingan. Kamu na padadi nga ata kana dadi maguhang. Tu ay sanan na padati nga mihagal lo kinorohingan at pinagalan. Kinoyono niti tinanto ko nga patumboyo. Iti matoh nga kanga magyad hiti. Hara na po hiti matohom suway na do kito dati. Tayo ka hara hiti likod mato. Suway no. Miyagal kay tinipon. Halip yad magkikingkang-kingkang inipon dati sumano nga. Sanang po ka aiso. Aiso na po nun nangaragam. May napadit. Lagid ako rin karajaam. May takapakiwansay. Umbalan dati iya di dan labih dan ipon tu ay sa pagiramut-ramutan. Mungkin dat asa nga karaja. At arom pa kago. Sa kira na pod megal kay tinipon. Adi. Asa nga one side. Minamangon nga. Numaruh na po di. Asa yang habat kan sangin naruh di nipon di. Nga uli ka na one side kinarahinganom. Itinipon nga harangay korikoton. Iyo lo naninaro ka. Nga hari dat karahian dat tulun dat ang naro dati kirop. Miyagali dong karabaw. Irida karahian dit terutama di tangan duon lah ke. Irino ngan ngenda oputay. Jadi insanan no petit won sa kinarahingan sebagai ay montok dati tulun nga nong katumboyo. Miyagali ti talingo. Kangam na halo ka. Kukura di tipakaw talingo. Halo kam ka. Hingga ko kam po kayo ano. Nga ulir ka na nakangam mo sa ilo to ko di halo ka. Okay. Jadi ay sa paguhangan to ko. Sebagai dat won sa kinarahingan di tanga lumis. Suway kayri yatin na po nga magisusuway nang ikadawhot tinaro. Kada boros ada sa pamagunan. Hiti nagid daerah suk nga ako nakaraitam nunununuh tinaro da tulun. Borosan ta kana pod. Dusun kana po dusun nga agumo isara-kara-kara. Haroh mangku ikamoyan da tumagak no. Tumagak na itinaro ibangsa daw. Sebab dot ay kemajuan da pamagunan. Haron hit ang opurak, haron ang itom, haron ang aragang, o kulit. Kagumuan na orahyan da opurak lah. Ipiyahit ang itom kulit nga, may ngay pamalihid dit pangimpurak. Supaya opurak nga, iya di na poham, nagamilo. Sa kiropya ngayon, simbanay nga misway na kaipain tumboyo dati nahak kinarahingan. Suway kari itinagit boros bahasa nga agumo. Dahon na pad aylan na bahasa akuri. Bahasa Malayo piya nga asuhatahan no. Kailo ko patakurid bahasa Malayo ko bahasa Malaysia lah. Kapiya kailo bahasa Malaysia, milo-milo po bahasa Malayo. Okay? Hiti nagid kininan dati nga gumo iti kamondat iti bahasa. Kumbalo ko dot nakarikat hilok kudat di tahun 2000. Tahun 2000 nakaya nakud isa keluarga dat bangsa rungus. Hingga gya atapati rungus ka mamagun. Ya, hingga gunaon iti mamagun ka rungus, okay? Mamagun rungus. Jadi hiri na pa di suwang walay nga
Uli karena adat painsuang takad hiri, patut nadid belajar takad akuri pia manta di bahasa dia lo. Nga kau bahasa mimpun takad lagi belajar ti bahasa nga miagalidit haron nagit anak-anak kalat menemod temod dati. Asaro kasadi ko harus sangulo na tanduan do. Dat ay kulampira nagi taon ni nga manumandak na lah. Kebetulan dat yaw kakad antakan ni nga awakas-wakas pa to mulok-mulok pagya. Oke, tudukan dah hayat berasa rumus ka. May kanapad hilad sikwati tu kinenan napadit ayat walay di nga hilam Marabaw, kampung Marabaw. May kanapad hila sikwati may kananda hirid kaday makan makiano kanapad milo kuy nga paingkah ka. Pabarasan na galit ya kuditi aw milamangkan kindulat ka. Jadi rati na pandadi nga makiano ako miluham kuy ka. Irin na dad sang kokol pandelo nga aswayan ako dito ay kakalan dito mo dila itiya di man kung nagyasuguto nga ako daw nagyaladila okay? Mamaray ti dit kindulat nga dandan na padim ana di anak-anak lah dat haran na Thailand dat akuri kaila ay ko nga rati na padim saya ini tidak boleh nukad saya tidak boleh makan kuy ka iya di kamayan nga kinanakalo ito nga tambalut okay. Kadang-kadang mintalang gi panguhatan det warna kulit bangsa nunu karikat na padi hila kerajaan surga hingga diti sa pakayon ka. Kumbalo ko minilawat isa gereja karikat na di perbincangan sekolah sabat inapahit aray tanda perbincangan antakan nga iti kerajaan surga. Panguhat ako na dadi dat do kayo na pod sarawam paingkukura gati kerajaan surga kang kuda. Nga simbaro pod diti so oyo napatid ay di na ko nga dilo surga ay di kayo lam paingkura ka nga otapot igya. Dat ay so pa na ko nga dati ato ka di milah kapiad papalopok do iyati suway ka inailan dati dahilan Alkitab. Okay. Jadi mantadawan sa kinarahingan do alumis akan na pa kaitit kay naninana dati nga itinagit pamusarahan dati milah takadidat papatunod dat pagindalanan dati manimung diti kamoyan da kahaharan iti harta-harta. May ito ko ukabod iswang dat Matius 6 ayat 21. Ukaban to kadi bay no. Isait memakai Alkitabom milay intangan Matius 6 ayat 21. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hingga napay harta nuam hiri ginawanu. Tepat gari. Tujuan na padati dahil iti pamagunanom akunan ko na pa diha sandiri lah. Kadang-kadang kot itinagi humaharta at kalobi kamantaditit ay atumbayaan to ko ataupun panandudan dati kumakinoringan. Nga iswang na po 1 Timoteus 6 ayat 8 minaboros dadat haro padatit rasuk pangakan nga kanom bagal na dari ka. Tumantad na ti magihumbahartam ilat agumo na kabaling kahangan dat kain talang. Irinon dat karait na dat pasalila kaya
kaya gitu kumaya. Yo nga kaya ako matiti. Kaya hutang. Tumbayan ako iati ay sana to pa nga kaya to ko gumo kaya. Haro kaya hutang. Harohi kaya dat tabun. Hari kaya handphone. O gumo telepon. Haro kaya dat tambalut. Haro nagi haro roti kaya. O gumo kaya to kati. Nga doon na pod purimananam harta na pod iti adit anuan na kapiyad tumpuan nga ila telepon. Kadang-kadang aratu nga to kompi puay-puay pod aratu no. Oposik nga ilo nagulod intangan. Modop nga ilo dadid kita bo intangan ko gumo it suwed o kito. Mamanaw asadu no nga ay kadming ka. Ay telepon ka. Gumuli na kago. Sebab dat handphone nam gumuli na kago. Jadi ilo na himilam manumpalid dati. Datin po dadendo. Jadi insana no polo nga tumbayan tako do haro gatang. Papailo ka na apasan ko okay? Tu ay so mutidit ay jamit ti nga tumbayan ako dat ay yati no po home stay at home takay takay apasan lah kumadada na po dinawalay santay-santay ka di malayo. Jadi nunudihit harta dat kigatang kapyo kumadati. Tumbayan ako da gumo harta dati nga nunuhi kigatang. Aswa pohom tumungag. Kadang-kadang gat kodop. Pukul 1 nga aposik mintong go jam. Oh ya, apo di. Apo kito ka. Pukul 5 mosik. O sahut-sahut po apo kito kapiyo nga mamanaw na patihom. Kori ka tindahom adahan. O kito na kumaraja ka. Nga hari Sabat no pohom kalambat. Nakura to kalambat hari Sabat. May karaja at tuwang-tuwang po nga milo. Nga tadaw Sabat no pohom. Nga pukul 10 nando kaswabon nga mapok-lapok nagisumang gereja. Pukul 11 iho nga nakumbal ko mangkud. Doa panutup na kotbaham karikot nagi nga asado gatin dalanon mo. Jadi mungkin buat boleh jadi dat kakuaan no pod alambat may gereja nga tadaw do ko basanan kaposikan no podati nga kerja ka. Nga tadaw Sabat kaposikan no podati nga may sambayang. Jadi misusuai dihat pamusarahan dat kerja o may sambayang. Kerja awal may sambayang lambat pun boleh. Aro ditiod deh. Nga ako'y manda borosan dat inopay ang awal may sambaya nga karaja adilat tasaraw ka. Puji Tuhan, iyo kayo na po nga ay nakatalib ko na lemah sa Allah dat kamunda alambat na may sambayang. Amen. Monotos to ko do kumaraja. Tidak kira do nunu karaja. Nga monotos. Dat iya di pagiganay pinaboros sa kitab. Nuno na pa'y aruban lang anong karajawan no monopot kapiyo, monotos ka. Nga, at tumbayan ako dat, ay tujuan ta ka na po monotos o kumaraja nga harap ako iya di ginawat ako lah. O kon ka tujuan na kumaya kanuno nga harati persediaan natin tumuguang iti kamayan dat masaala kasihatan. Nga gumo payamat itusin dat kaduhong kad ada katanda sakit nga ay so narati. Milo pendepakayan na pira-pira timpu nga ay amo padanda manusawokan lah. Okay. Jadi itino kasihatan na tujuan dati daharada kalebihan na takuri. Suai kay ti panampakay, suai kay makanan nga harada kalebihan takuri dat terutama isuang iti kamanda bidang kesehatan.
Hara nagi kumaraja, monatas kumaraja kanu hasil mimbangat. Iti nga asanong ikadaw. Tu nugadi mando kumarajad monatas tamodam anu nanday hasilom. Ay kapuri manidit nunuhi hasil daw. Jadi kanu hasil nunu saladat puri mono ni dati takuri it nanuanu dahiri. Oke. Jadi gumuli ta ke panambarasan di tenu, iati na patinga tulun di harogatang. Tidak kira dat iati na pa nga abutod. Abutod kana patiham it kiyon-siyon lah. Harani karaitet tok irad na di boli isyo. Iho nga kui kumbalo ka kita aku kura ti kamon da boli nga alamu nakanta ti kamon da boli iti do pairadan dit ang alumulamu. Haro nagiit agahuy miagal linardi. Haro nagiit akuguy nugati agahuy akuguy. It katilo nga o kito gitar ti kagang po nga harohi mo ti gahit bobos pemakan mangkan pagidati vitamin do dia nga tok kapuriman kana mo ti kapian lumombon ka mga kanom gumayo na nakan nga iri ka sa hari pisakan iti kulit nga mitopis ay sa lunok haro nagi kadawhit alanggoy miagal po tampula alanggoy it akawas tay ko akas kulom hingga ti saot ko basan to kalo nga rotian na nga dati lo nga haran nagi kadawhit asiriba aniba nga inapay tanga kawasom asaruk kagugu among uro karikat to pakinarahinganom intan datim isay kamanang itanga kawas kay ang siriba manatawd siribaon nga ito katangawlon kad minamangon nga omit nga ikaw na padahay manto ko pa yung kawaso ka nga ayo to kano panda jadi ayo to kati kano pa di tampinay ni Kolasom ay sana na patitulun ka miagal magisway piyahot waranak kulit kalau putong darah sama merah kasyo magiagal ya ay tangaragang tay ko ang ito makulit apurak nga ay so iot ang silaw rahat to kita ang aragang ngay balay pugid ano tumbayaan okay nga mantad pod ko babayuhon agumo piswayan to ko ikomanda tulundat rambut sama hitam hati lain-lain lain padang lain balalang hari komon tokod osonong kobasan na pam hara na pay midupagun nga ilo na hisisiwah tokod to osonong mo ti kapesiot ti ka isiyan mo ti kapit osonong kono nambalot ko ka hara nagi komondot hinomod ako di kosondot kapit ti komondot hinomod nga harap dadit ang ubasa dusun dat paparati iti nga tambalot ta suay nunuti hinomod haro nagiti arat mo ti kapesyo ka adi ilanam nunu karaton nga arat kano pohom oboros sa padid arat mo ti nardi kano pohom ako piya ko tutun ni nardi nga oy isi may komondo arati dih ka kumadada imin nuridi it mintong-intong to kanandad arat ka haran nagiti komondo guntalo atalo danga daw piya nga modasid iwalay nga kagumuan nanda tongondo iti komondo atalo lagi iho nga guntalo wakwi nga akon na po ka iyati isay pagyandat katama sakira na po dahara tanak to ko guntalaw na po yung malahing paingkuro pagyanday tanak ka akon na gindat guntalaw itanak nga haro nagiti komondo oswaw asadu pa nga kairak na dia tumogod nga paingirak kodop
nga kay rakid oli baban. Kumbala ko idat asadu pohom kakita ko ni tambalut. Jadi sumuaw dito sa rom mangkatangkat dadit tildo. Kon somok kadi nga ako ni kay tambalut. Tu itinapagyamat hom na di pentunod ka piyad. Dadaw na di lumahing-lahing eh. Jadi pengkadi kayo na di mangukut ya kadi nga tapot pa nga sumuaw da nga nakasalo. Haro nagi kadaw tit otamboros. Manong kiyang balut ka na po ham, aiso na dia pa si maranat. Yadi pa haboros to ko. Tu otamboros to mo diti tambalut. Jadi, suway ko kay nani-nano, iti kaboboyuhon nga, o gumuot, piswayan to ko. Labi pandad, atutunan nga, haraditi tuhotot, isaylo ka. Manguhat takot, isaylo. O kan pandad, inapay kinanandi nga, wagu takapadhiri. Kumbalo ko dahilad, hara isa kampung hilat talupid, kampung intilibontongod. Hara diti sangulo na mangigit talori, ipiyos sa ngaran daw. Isiyan na pa nga, hara pira-pira na taon dahiri kampung idi. Iyan na pa nga, san taon nagi nga, ako pa di atutunan nga itulun. Jadi, once yon dahait ilori da igitan disyo, inapagiti yon dahay nga, wayaan da tagayo. Inapay kampung idi nga, lebih 1,000 orang penduduk. Sera na padahar tumalib. Yati na patid ikinenan wagu nga, manu takadad, otorimo takad di tangaulun dahiri. Iri na dadi kakuaan dat kiginawah takad mangilad isay tulun. Jadi, haro di tumalibom, isaylo kangko. Ikuwah kasyo. Haro tumalib, isaylo, uhaton, ikuwah. Nga sorohan nanda dat pira di tulun da tumalib. Akan iko hohopod. Napasan, napanganakan na kanta di siya dito. Talib ba di sangulun, isaylo kangko nga. Hihihi kasyo, tulun kasyo. Otapo, tigay simbar siya. Man tadi dim ako, ni mong hata isaylo. Tulun, rati na pa dit simbar siya di nga, napasan na kadaw siya di manimbari tuhat. Yan, na dit, amo atutunan, agumo atuhat tako. Suway kay rin nga, hara na pa iswang kakasusan, nga inahi katutunat manulong. Sakira na pa manggigit ka motosikal, aragan ka na pa dilatang aralanom, confirm, 100% sa kagumuan na pa di manulong diya nga, inay haramuto. Manggigit ka na pa lori, aragan ka na pa lori, kagumuan na pa di manulong diya nga, manggigit ta lori. Ampay ka nagit timpudan do, agu mo it harma sa alad akita dati dat man datulun papingilango. Share. Isay da ko katutunit ti ka. May pasunuda edit ang tampinay, ang tambalot di katutun. Ano pa katutunam? Ay har may panulong. Gisambat apasa dahirid. Magandad nga ay har may panulong. Irin, nadi kamayan da tulundat. Nukadi. Tidak kenal maka tidak cinta. Nga haro naging mati katutun naging naging da cinta. Iya dan mada naging da katutun. Kumbalo ko insan tatuang magitanud-tanud dihay di Pastor George Gontaruk kumbali siya bertugas dahiti. Uli na di dahilad pakansuk pukul 10 tatuang magisuhut-suhut tihay nga haradi tulun dahiri di Santana Nalundat paingu kabit sampon da karita undarang yahay nakura aya ada masalah begini ka. Jadi antakan no padihom apo harati ka mo nakabaling kahangandat
itulun da angaraat teka iti panasakit. Jadi osanang taka di menulung di. Main uhupay kadi ditulun oh iya. Mungkin Tuhan yang hantar kamu tulung kami, kalau tidak di sinilah kami tidur kah. Kagumuan da iya di pasimbaron di tulun da serad o hupan dati. Nganu kadid dendod o gumu di titulun dat it araat kata ko. O gumutit kamayan dat may na ambil kesempatan terpaksa di dat iati na padihom samadam manulung tako tay ka makitulong tako nga pili-pilian di tulun. Oh ako ikatutunila ka. Oh iko teleponay siya o bintulong mati siya di ka. Terpaksa di miya gali dihet awayaan dati. Okay. Harga 10 sen. Ato ko po kasuang kagud pelajaran dat ikalimpupusan nga haro iso anawayaan ko dat karait diti hapadausin. Hapadausin haro gatang, sangat berharga. Terutama antakan dat hapod pausin at sukup patusin no. Sekira na pod ay sa tusinom hapod piausin nga mahal. Insan tadaw antakan dat pansikula ko dihilad Politeknik ko ta Kinabalu tahun 2000. Tiyanan ko na pa nga hilad Kampung Himbata sa Makdo Kompleks Sukan Pinampang. Jadi mo ni kita daw mantad hilo may dihilad inanam batu 7 mia puta-puta sumakay dat bus. Sumakay dit PUT Penampang Union Transport teka it private kade. Jadi tambang mantadot donggongon may hila keke kontak ka ditamura 50 sen. Kontak kita mahal-mahal sa ringgit. Mantada keke may inanam sa ringgit. Asaru nagid kasalaop da bus tumoy hantalidit sagit-sagit iharo ekon. Oh ada ekon kam rumumpos. Sigag ka nga suway ka kalambusan. Jadi insan tadaw paulian. Kami tanggat mong kagapakit nga 1 ringgit 90 sen. Batu mantada inanam mga keke 1 ringgit. Keke mga donggongon 1 ringgit. Sa raudi dat magakunda ay 1 sindi kondakto nga o tingaya mani suway padandat atutunan lah. Ngam padadid iguli bin na kondakto ham kapiri hisumano tay kay lidawn nga ano pa di atutunan nam katama ka na pod hinggay ko kano pa makatutunan pa siya papirian kadi sumano lah. Jadi sumakay na pati ka. Kasakay uhota na di conducted. Kalau di sana berapa tambang? 90 sen. Oke, sanalah ka. Patah ka 90 sen. Karikot na di dihiri kinan di ham. May tada sa ilun singam lintuhon. Tu narikat na pa dito sinam hiri no. Ina pa di hapadausin nga numandi panaho. Jadi lintuhon ako panaho na di hapadausin sebab dat suku patusin. Suway kayri, kumbal na gid may supermarket. Agumo na di barang, may na di pingkirawa nga, di ka suku patusin. Pakikurangan nga, ay mila kurangan supermarket. Makinsian nga, at tingayaman. Pura-pura na di, ini tidak payalah. Nga pentungaw, padi hikasya dat aratan. Tu terpaksa dileton, paganda ngay dilo iri. Okay? Jadi, hapad piausin nga, kigatang ko piyo. Okay. Gatang dati muntok ke kinarahingan. Apilalaan na dati dot, ay seran pad nakadosa tulun nga, darah ganti darah. Kapatayon ganti da kapatayon. Yesus sendiri kasanggup siya matay muntok dati.
sebelum kita bertobat, kamalayo nga di monotos, atau kapag nakatobat Tuhan Yesus mati, napatay Tuhan Yesus mentok dati, atau kapamangku nasusuh nga Yesus napatay na mentok dati. Sebab na po nga iyati na po kinarahingan na sangano. Kamuyan na po lamilik sangano kalo nga ay kigatang to ko. Haro gatang dati idapan na kinarahingan. May takabacawa kagud ay 2 ayat. Isuang dat Roma 14 ayat 8. Terjemahan bebas, sebab dot paimpasih to kano po, nga paimpasih to ko mentok kinarahingan, apatay to ko nga apatay to ko mentok kinarahingan. Paimpasih tay ko paimpatay iyati na po nga kinarahingan na sangano. Kinarahingan na sangano dati. Painsangano to ka kinarahingan, paimiyaw tay ko paimpatay nga kinarahingan na sangano. Ay sa tulun dasway, ay rogon nga amin lang may panangsangano. Sa kiranad iyati na po payingigit tako da kinarahingan. May takagoy intangay hilad 1 Samuel 26 ayat 24, payingkuroh tako idapan da kinarahingan. Naraitan dat isuang dat 1 Samuel 26 ayat 24. Hiti na po minaboras nga miya galit ti. Tapat kapiyah dat miya galit ti pinuhabanu. Antakan dat daw dit kigatang imatoh ku. Pahingka nagikadaw hotit pinuhabaku kigatang imatoh kinoringan. Pahingka nagid isya na pa nga papaydo doho mantadat ainsanan at kasusahan. Binarasat iyati na pa nga kigatang idapan kinarahingan. Idapan na patulunam mungkin dat amui nga bagi na pa kinarahinganam iyati na pa nga kigatang. Kecuali di kumawin tu man nanda runding nga it nuride pangalus nga yan dadit kigatang. Amahal kapiyo nga tok pobolisi tanak ka. O mura ka pa nga, oy, papalilungi siya ka, ulam hingga, padi pakayaan. Kita adalah milik Tuhan, iyati na pa nga kigatang, idapan na kinarahingan. Mantadi di, may takadi, puri mo na iti kapasiyan dati. Kigatang takad idapan kinarahingan, Nunu na padadi hitagwangan dati nga mahanto ko kapiyo puri mo no. Sayra dat opasik to ko kaswabon. Opasik nga mingkailit yelo kamong git yelo ay paimpasi ho kupo ka. Tu aratan ni piko sedop na kay piminatayaw sendiri. Kombal tumbayan ako dat agumin na kombal te digi. Maginipih to kadidat sendiri to ko nga napatay. Kakita kadi dia lebongan iya nga may uhup. Anugerah dit paling getagayo nga sayrad opasik to ko kaswabon nga paimpasih to ko paimiyaw. Iri paling getagayo nga kadang-kadang kata kayo ato ka opaduli. Nakura didat kapasik to ko pasikait karuhang. Oy, paimpasih ako po hoy ka. Iya nga paimpasih. Mbalan dat yadim susuay na matit kapupurimanan. Pasi kahit siya nga, ay iya nga miyaw. Iho nga miyaw.
masih kekaswaban iti anugerah paling getagayo iati na pa nga paimpasik paimiyaw pa kasari. Mamuhaboh ta ko nga pirih. Haro nagi kita kudhilod it papingilangan datang ulun. Contohnya di inongon tekot ay sakit corona. Kali ngasay na di hom. Haro di bayaran 500. Dot nudi ti bayaran kam it pakayaan i oksigen ka. To kampay haday na di ditulunam nakura di tumihad ko ka. Onsi kaw ako kapiyak kinarahingan to. Salinay dat onom na hapad taon kong pirih iti pinuhaba. Song kuron na dadi habayaran ko. Pakibayaran na kinarahingan dat tadaw 500 iti pinuhabad. Ay siyapan ko ka. Jadi iti na pakapasyanam iso at anugrad it agayo. Titahak kinarahingan. Manta di purimanan to kakapasyan dati maya nagiti karaja. Pakaraja to kano pohom karajawan na kapay karajad at tapat kapyo. Kada kay hiyon nadmintang ga telepon. Ipakarajad hilad office. Kada kaw kumarajadat. Oy bos kahom. Pisokon temod na may bulahom to kumaraja temod da kagiya. Ipakarajad sendiri megal doho pakarajad hilad UTM kambon temod dila telepon dat pusa sambarisom mintong pusam mintong nagimintong ko nga katamo senjam UTM kano po nga University Torremonore. Okay? Kumaraja kano po karajad o tapat kopyo. Tu ititimpo nga kigatang. Kapasayin dati nga kigatang. Sakira rumihat, rumihat nagya. Rihat kopyo. Makan. Orang bilang kalau main betul-betul. Kumaraja kopyo. Rihat. Tu manikid timpo nga hargatang. Purimanan toko. Sebab da iti napakapasyan dati nga kigatang. Lobi pa di dat iyati na pa nga paimiyaw akon kaalaid. Ila mati dilat ayit kabaling kahang dati lo. Gisampiadat ayit kapatayon nga iyati na pa nga kigatang bagi da kinarahingan. Kalimpupusan di pelajaran dati. Ailan dati dodondo na pom iti na korelasi dati. Iti kemudian dot corona. COVID-19. Mo nikidikininan nga atumbayan dati di inapay-record nga numaik. Numan na gidi tumboyo dat harati kemudian dat zone hijau. Hara zone merah, hara zone kuning. Iso na record nga milam manimban di kadudukan. Ako na pa sala inapay komanda zone hijau nga tiada record. Maafkan kalau silap. Zone merah kari ketepad 42 positif nga zone merah. Ataupun lockdown. Kumbalde hitik kaningaw di gulo dat ay sa parikod kosong nga haradihi mantada tambunan dat ay uli karena ke hospital kaningaw penempatan dat ihti pedalaman nga paginadaan di record tu irna pagyang adan tambunan ka. Mada dadi darat isok pia. Satu rekod itu sangat berharga. Iati di depan kinarahingan nga isok pia nga berharga toko. Miagal ditin hopod pada diusin ka. Oleh karena da anak karika saringgit pinanaw di hito pada usin. Okay. Isuang da Lukas 15 ayat 7.
minangigit ta boros. Maboras ako kumadya, paingka nagiidat haro kataadan dahil sorga, mantadat sangulunit berdosa, bertobat. Lobi kamantado kataadan dit siam na padam siam bitulun na paintopot, it amu perlu pertobatan. Lukas 15 ayat 7. Sangulun na po, nga paimpuli sorga, haro kataadan dahil sorga. Miagal na matit iti record. Iso na po record nga kanum manimban. Paribahasaan po malayo sanginan na karabod mangigit at burutak nga ontok ngay na pa isuay ka. Jadi satu itu sangat bermakna. Pengkanagid iswang pengintangan do kinarahingan. Kigatang ga imatak kinarahingan kapatayon o insanan na tulun di kalisihan daw. Akan nakaantakan na pa'y miyaw. Gisampiad id kalimpupusan na kapasyan nga iyati na pam kigatang id depan kinaringan.